Idol Lawrence, good morning. Please come in. Yes, Idol Bernard, good morning. Maragsakan ti Carl Balita Review Center Lawag. Anang ipresentar kadagiti lima nakapasa anang ato ti rating na ethical kalpas a licensure examination for teachers. Umuna ket ni Frederica Sacoco manipod iti Northwestern University nakagunod iti rating a 90.20%. Sumaruno ket ni Paula Molave manipod Data Center College of the Philippines nakagunod iti 90.20%. Crystal Joy Gonzalez manipod iti University of Abra nakagunod iti 89.60%. Cherry May Galiza manipod Mariano Marcos State University nakagunod iti 88.20%. Crizale Galot manipod Ilocos Sur Polytechnic State College nakagunod iti 87.80%. Angelica Mar Agabaw manipod Northwestern University nakagunod iti 86.80%. Vena Russell Alonzo manipod iti Data Center College of the Philippines nakagunod iti 86.80%. Kenny Lerma Fagaragan manipod Mariano Marcos State University nakagunod iti 86.20%. Kunati Review Center abaragsakan dalaunay tadaytoy kat sa bali manen na balaygi kadakwada maawagan akas bilang producers of top notchers iti profesyon nga kinamestro ken kinamestra. Okay, so digitoy Idol Lawrence kadigiti kagundaway adabat ti mata bonus da from the Review Center. No, kas bilang man top notcher Idol Bernard kat ada iti incentives da. Ni detoy Sacoco from Northwestern University. Okay, so i-congratulate tayo. 90.20%. Ang taas naman, diba? Ni Paula Molave. Paula Molave, 90.20%. Sa Data Center College of the Philippines naman siya. Ayun. Next is ano to? Crystal Joy. Si Crystal Joy taga saan? Ano tong logo niya? University of Abra. University of Abra, digiti taga Abra met. Manaimbag nga oras kada kay amin na po. Damote dayo dita ngay Abra. Next is Cherry May Galiza. Si Cherry May Galiza. Siyempre kilala natin yan sa MMSU. Yes. Okay, 88.20%. Next is Crizale Galot. Crizale Galot. Ilocos Sur Polytechnic State College. Ilocos Sur Polytechnic State. SPC. Ayan, nakapunta SC. na ako dyan. SC, okay. Next. Ni Angelica Mar Agabaw, manipod NWU. Yeah, Northwestern University. Yes. And ni Lerma Fagaragan, manipod Mariano Marcos State University. Ayun. Wait lang. Si Vina Russell Alonso, 86-80%. Ayun, sa Data Center College of the Philippines. And of course, si Fagaragan, as you've said, 86.20%. Nagangato. Nagangato digitoy. So, congratulations din sa iyo, friend Carl E. Balita. Tiawag mi kanya na Idol Bernard kat Daddy Eagle. Daddy Eagle. Wala ta mahilig ti Eagle. Ken ada Eagle na. Ngani? Carlito. Ipulong kanto Takman Okay, go ahead. Nagpagkar di jay ano dano ko Idol Bernard tulad-tulad kay ko. Papasaba ko na dagat magtatap ko nami mo correct. Yung daksang kasana ka nagtap. Naging bottom ka tuloy. Sabali ti nagtapak Idol Bernard. Okay, para iti IFM News sa Idol Lawrence Corpus Martinez. Tatak! RMN!